Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Kanya be aromekar monsing diso ahem sining richo mate bari the bari e arnamaphan karkli mate kethok jirpo. Pini arkoi ni phai inkoira troxy phuluni constituency ke parlo Kanya be arong amekar forest range officer mate ranger monsing diso ahem sining richo mate bari the bari e arnamaphan karkli mate kethok jirpo. Bangso sining richo mate bari the bari e karkli pon vomut vokanta mesen lapen Angdeng ang hoita mesen mi etpen chethok chijer pon longlo puta charkli hemphu mate monsing tiso a ik babu tiso borwa pen than pachini dun lapen labang so sining richo bari the bari e karkli pon pining si kecheng silang kecheng si awo phonglang kecheng si awo phongta mesen mi etpen pachun pon longlo pusi charkli hemphu monsing tiso pen rong arat lapen bangso sining richo bari the bari e karkli along nangka chetong dun don rap mekar sarlar do anaphanta nangka chirap nangka cheto dun thekapot kachuro pajirpo phuluni pen bidor sing terang report Karbi Anglong News Channel. Ang songkor pakasu si ite imut kanan ta mesen sila don rap akhir jumelu busini kedam tung labang pen mo mga chitong don 2 kilo lang tumanta don rap anta sarap sarpo kan kanigas si untuk sisi kombom lono ada pinila nana tu sinin richo ke thok kejir bari air na pan ke thok kejir la umut bukan hai hui me pon oh labang mi action ke la pining ka nana tu na bang tu junno di si pineng la keceng sia wopong ma mate la bang kening tu non keceng sia wopong kening bang nanti pining keceng sia wopong pe nana tu ke thok kejir la pen la umut bukan misen di si la di chupke jo la jatna nani tumlong la nani tum hemlong na kachirab dun to kana le kachuroji la pen pan ni sampong oh la ke nili churure ino thema ute don rap penceng lok la pen la ni tum sar tum do la pen la loksar tum la pen la ong ni ute tu men chirap chito si kin so kam chun lu busini di la tum hanta suru kadam pa jadi bari the anam kakli diklaim adap pen diklaim ke dam ta misen mut mukan ta misen tapen ke somtin asek ta sipak tu sipak thai bota gua kan ado ke benta misen si ningong parlo don rap nang chetu ceradun pen ini ta thelo ningarong bohong lo nanti non la bang kona bo phong lo la keceng si ma keceng si bo phong lo tu ini mah keceng si tu la ri kita ini metang yang terkait bang yang terpot nak kirap dan terpot lasi ini kita terpot deh aman edan hempoken napun po 2.7 kilometer atowar 1 crore 2 lakhs atangkapen black topping section 2020 to 2021 atowar Hawaipur Pass alipen langka kacheleng atowar non puta patang tede West Karbi Anglong District Hawaipur Moja ke parlo Hawaipur Pass alipen langka kacheleng atowar non puta patang pon pedet Kedam tanganing kan 2020 to 2021 asengkan 2.7 kilometer aparman 1 crore 2 lakhs atangkapen black topping kasimar ponchiaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen pathik pon etlo lapen a campusitami pangcheng ponlo Bon sitame contractor Harsing Puralapen subcontractor Chandra Chetriatum masapso semar pon pen ington kok ajoini haladak aralatum kedam kewang kasiksak chetong nanglo La pusonsi cholang bomta semar jibonpu mathasi claim klededlo
La sinon nengkreng apor jongsi semar mete mobarla ke langbung langpet lipo puma thasi ajhak asar pimar atum anud along kerap cho hangpen non longle harlong ke thokpon je phan chisik chedang pon bomlo alang litum tangka chirung bompu arjulong si pherang ke tum ka humri damahut ka chetong atum ajhak atuma phan kar chuponahut nang kapachini dunke lapuson hello news report Karbi Anglong News Channel Hilik sona jalan. Tani bidang sirabun ko ade ha. Tanang litum ningkang sampen ko anman litum ta kira belum pun. De, ngori de. Oh, tak coro parlang. Hawaipur angkang long jirim Borhuli Podim Lodak Timungarong Lasi Hawaipur Panchali Bojar Pen Langkaijan an ke kilometer hinira 2.7 kilometer dakdo amat ke damtang 2021 taso PWD ahin pen isi tendar kol tendar ke kol eman bangke 1 koটি 2 লাখ lasi la 1 koটি 2 লাখ laso towar kaselam black topping non anta tangoni lang ningkan ke thom ningkan pli an dokok lo seta non anta la so towar bang tangtelang lapen ladak bang ke accident adu ulo pusi pamu nimali tum same la nang thanu lo lapen dak alang litum government atum claim kliong si rong asor timung rong asor atum si dak sar pimar atum thurpak si dak tangka kalek dun lo gari motor non nili same sapso sta cherap dun lo Julason si dak claim lo rong so cepaduk lo seta pini tim Karbi Anglong tum a meeting tin dak cipindak along tin a meeting lo cipindak la puelo je tim Karbi Anglong tum Karbi Anglong angkang a development aphan ke claim at hai avelu claim et lo pusipu seta non pini theklong lo dak rata tum kisung ko anone ke dam ke wang apare school somar tum ke dam ke wang pancheng chenglok longka ke dam aphan lifeline lo lage siksak pik lo lasi ningdok lo nilihin pensame pini nilita puge wang puri lo amat dak la puson chetong lok lo lasi nili lang litum phan same chuningri lo je council authority tum same phana chuningri lo la so a contractor atum bill long lelang pulote bill pinang po pen la so akam prabjin pen patang na po la Panchali Bojar tu Langkaijan la so 2.7 kilometers la sodak black topping bang prabjin pen patang nang po pusi nilihin pen chuningri padi krim lo Karbi Anglong termas council aphan lapen nili ako isi ki putuang tung mang lahilo nangli tum lihi dam lo pucharwin toy chotke khoros tangka khoros chotke chokche athe mang lahilo a development nangli tum do ulo putuang ifisa men na hokta development ave lapen politicalize kuri et ke chokche jata nili kaita pulo lasi nangli tum jong hele chipindak sta non bang thailong dang lo jo non ko ane kisung lalo lapen non BJP government atum BJP government atum rata tum phanili sia message ki government atum bangela helo je politics non MP election ali lo politics ke claim ya phan a hiria wedelo a isu wedelo pine 15 lakh joint account zero balance long joint account zero balance long account khuli non 15 lakh nang thapo buta zero delo non ta nonanta lapen 2 koটি sakuri pipo buta awe lapen hormu hortar anam keso gas cylinder 450 adim 1250 toka pencheng lok alu pias kadok awe hormu hortar dor so pikpak amar non isiwet politics la tum ke claim ya towar bangke dharmo amen pen Hindu pamen bansi la tum politics claim iwarelo la penela son ke chokche dake democratic secularism India abangke la si democratic secularism pulodang te dak jata dharmo jara khai tame dolong ninghang pen damlong dolong sa non nilitom phan Bharat Joro Nyay Jatra long Rahul Gandhi ke Japon long pusame napa siksak dunlok BJP a government atum lake nilitum nyai long vek nai nyai long le tik mang nilitum mangke claim bongji chesong bom nangji lake nilitum manga chisik tang dolo lasi nili pini theklong mangela helo
যে ধর্ম মেন পেন পলিটিক্স ক্লেম ইলো পেন চক che ধর্ম মেন পেন পলিটিক্স ke claim ke nitum ke pura nitum ke congress hin pen nitum ke che songji la bang ke nitum korek kardom Phoksong High School Ningkan Phokep Artake Pleng Mate Sertalin Karchoji Katalonji Aphan Kachisik Kachidang Toklang Amo Hello Khailong Ri Aphan Kathe Ang Ami Atheng Tom Bino Toklang Ahin Jongsi Me Senangji Mate Paprangdu Nangji Pulote Lokacharli School Hem Thir Klong Nangji Lasonsi Nijang Karbianglong Lakhaisi Duar Amla Constituency Arlo Phoksong Ahawaralong Kedamtang Aporhut Kedam Kewang Kisungpen Kedanglok Lokacharli Adim Kawe Lasonsi Teglong Bonta Halabang Sohut Penang An Thekre Muchot Motiram Taro Achon Teron Dhuniram Inglengpen Kedanglok Penang An Atumpen Bor Iponsi 1974 Aningkan Phoksong High School Pangni Ponlo Lapen Halabang Sohut Founder Headmaster Dimbu Dhor Hazurika Ahinpen Pangcheng Ponsi Wangbom Pining Sertalin Mate Golden Jubilee Aningkan Nanglesi Arkoi Niphai Inkora Narkep Lapen Inkora Serkep Nini Aparman Sertalin Karcho Katalonji Aphan Sigdang Ponbomlo Lasonsi Alangli Tumpen Thanpo Lapen Halabang So Sertalin Karcho Ponchi Amayalong Karbianglong Autonomous Council CEM EMPen Kedanglok Penang An Man Peng Kido Kethe Kiding Atum Nang Chetong Dunji Lasi Labang So Amayalong Hawar Rong Rup Kedo An Atum Penta Alir Acham Nang Kipidunji Aphan Alangli Tum Ahin Pen Chuning Report News Text Report Karbianglong News Channel উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় 1974 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে আমাৰ 50 বছৰ গৰকিলে এই বিদ্যালয়খনে তো এই এটা সময়ত আমাৰ অতি পিছপৰা অঞ্চল আছিল ভক্সং তো এই ভক্সং অঞ্চলত সেই সময়ৰ বিশেষকৈ আমাৰ স্বৰ্গীয় মতিৰাম তাৰো স্বৰ্গীয় অঞ্জন তেৰণ আমাৰ প্ৰাক্তন এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ ধনিৰাম ইংলেংদেৱ আৰু বহুতো গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত আশাহুদীয়া প্ৰচেষ্টাত এই বিদ্যালয়খন স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু আজি 50 বছৰ বয়সত এই বিদ্যালয়খনে আজি এবছৰ ধৰি আমাৰ এই সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ পালন কৰি আহিছো আৰু আমাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান আজি 28 আৰু 29 জানুৱাৰী তাৰিখে আমি পালন কৰিবলৈ লৈছো দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান আমি হাতত লৈছো আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমি প্ৰথম দিনাখন আমি পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম আৰু পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ যি সমূহীয়া বাৰ্তালাপ মানে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠান আমাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ বিভিন্ন গীত মাত বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পিছত সন্ধিয়াৰ ভাগত আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলে আহি আমাৰ ইয়াতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰিব তাৰ পিছতে দ্বিতীয় দিনাখনৰ আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে প্ৰথম দিনা বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ পিছতে আমাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব মুকলি অধিৱেশন এই মুকলি অধিৱেশনত আমাৰ মাননীয় কাৰ্বি আংলং জিলা সাৰ্থেতেৰন আৰু মালং ৰবেন হানসি দতো হানসি লৰেন্স হানসি দনথম আহেম আৰিদ আলম ৰামদেৱ উপস্থিত থাকিব ইয়াৰ লগতে আমাৰ কইনিফাই ইনকয়ৰেট্ৰ নিংকান সুৰিহিনিৰা ইনকয়ৰাপি আনি লাখাইনকয়ৰেট্ৰ দুৱাবাৰগুৰি এমএসি কনস্টিটুৱেন্সি আংকা হানবকা সাৰ্থেতেৰন আৰু আলম দনথম ৰিড আসৰ আছে লগতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ Aron barim ke kroi atum anki ningkan e sekben hem asor read asor jesai pon mati charkli ponako lasonsi hansi hem don thom pangrum peke elong read along jesai pon pen labang so arid along katesai pon bangke thom guru sar atumsi post hisabe amar bidyalয়খনত Roben Hansi Doto Hansi Lawrence Hansi atumpen arkli pon pen রেগুলার স্টাফ তার বাহিরে আমার Roben pen 5 গৰাকী আমাৰ কন্টেক্সুয়াল টিচাৰ আছে টোটাল আমাৰ 21 গৰাকী কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ ফিজিক্যালি আমি প্ৰায় রেগুলার স্টাফ মাত্ৰ 11 গৰাকী আছে আৰু 5 গৰাকী আমাৰ কন্টেক্সুয়াল স্টাফ আছে তে টোটাল 16 গৰাকী হয়তো বহুত অসুবিধাৰ মাজেৰে চলি আছো বিদ্যালয়খন মা যিমানখিনি শিক্ষক থাকিব লাগিছিল নাই যিহেতুকে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ ক্লাস 6 ৰ পৰা 12 লৈকে
আমাৰ প্ৰায় 624 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ইয়াতে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক তথা অধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছোঁ মোৰ নাম শ্ৰী মন্টু শৰ্মা Jambili NGO President Manafte Ranglapen Vice President Rilin Ing Tipiatum Ahinpen Paralysa Keso Kacholonglok Basarong Parpi Aphan Wheelchair Kirap Kapajerda Patumi Niphai Inkoira Trok Arkoya Chiklo Lakha Inkoira Pli Diopani Constituency ke Parlo Katimung Arong Amekar Jaliram Han Se Achor Basarong Parpi Kedamtang Ningkan Hinira Ebeng Alompen Paralyze Akeso Kacholonglok Ajok Penang An Kisung Punanglo Laso Aberta Arjulongsi, Jambili NGO President, Manafte Ranglapen Vice President, Rilin Ing Tipiatum Ahinpen, Paralysa Keso Kacholonglok, Karlitang Jaliram Hanse Achor, Basarong Parpiaphan, Wheelchair Kirap Kapajer Dampen, Kecho Dengdun Abang Sitami, Ning Arong Ning Kang Sampen, Suri Akero, Jambili NGO President, Manafte Ranglapen Vice President, Rilin Ing Tipiatum Aphan, Pipajer Ponpen, Ansose Klemme Damme Jiaphan, Lapen Jambili NGO Achithe Pading Nangpu Arna Mahirjume Hangpidun. News Text Report Karbi Anglo News Channel. Lobster dagan man thay sa. Ndoi thay. Đang bom bông kì. Ini ngarang lo bangke. Mau main kecil. Puan bang, osar. Pinia Berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me.